ay nagadu ababalasa nung mapandag tiyendaan burung da na moskiteruan paring mante a hinete pasak kayen ni kumare tabarbare dumawi tay lalaki ama lalaki nuwag sa ukas la siguro ngem awan net pagbayad yo tay tuy adu nga ututang yo tabut-but na kabusayo. Estorya ni kumpare, sikreto ni kumare, makariing tagsapa, agsultot di itlog, keti pagraksakan na pa'y unay ni kumpare, agalunos pa'y iti hatdog, keti met pamigat na nga itet ni kumare, direm nga anyat ang dudna, adda na tugmaak, lututan ato ka, paunay ka dakkel na, agkatay ngiwat na, anyan, anak ngisit day jayan na kikita na, ay nagalis di kudil na, ngempa unayan ayagayan iimas na, di kan tupulos mauma. Maragampang iso ti bagbagada ngem di mo met ikaskaso ida takunam apaladay ta magustuhan met asika asik ganda anyat beng-beng dayta make up mo agparampay dayta puseg mo anyat kiting dayta bestidam makita pa'y piniglat Alex mo aragampang iso ti bagbagada ngem di mo met ikaskaso ida takunam apaladay ta magustuhan met tasika asit ganda anyat beng-beng dayta make up mo agparampay dayta puseg mo anyat kiting dayta bestidam makita pa'y piniglat Alex mo. Kinunam asyak lating kapatpatin inkarim insa patang ngayon gatakneng ngem italatan sa bali nga ay ayatem gayam tapusong ket mangirurumen ay nagranggas ka tain kain kulbuy ayat inak binaybayan baru kung putin kasinugatan apay akasta ka rumrumpas dirurut kuken ka aniyan anak sa saan ngayatin ka ay ayamen anay adin di ka unay kumudot kumusilak no ibagak daytoy ayat amwem kumaasiksika pagragsakan daytoy puso tauray pay pagkatayak sawem ka din wading ku asyak meten daytay biag mo tapno nagtal na to'y puso urayek dayta sumbat mo wen kunam ka din biag ko
kalayaan. Mabsud pati bakrang na, todo sak multi amuna. Di kwan nagbeladan, tadi dan maanawan. Ket intarayda, di hospital nagtungpalan na. Ay pay ni ansong, kana yung tapalutan. Manok derby ti amuna, amina sweldo ibusen na.